Siyabonga program director ngethemba ukuthi libandla la HR nelaka finance selungisile tonke timfanelo. Ngiqale nje ngekuvusela kakhulu ngalokukhetsekile DPM weNgwenyama DPM welive lokhona phakathi kwethu ngivusele lomelele indvuna yelitiko letemidlalo ne-arts and culture US ngivusele PS etikweni le laka DPM ngivusele CEO umlingani wami lesihlale solo siyasho ngelamalanga athini lo msebenzi esithunywe wona munye ufuna sibambane sibe ngumshado siyavusela mlangeni angivusele kakhulu babe emakhabane ngivusele kakhulu bonke labamelele imisakato la nemedia labakhona la siyajabula kakhulu ngebukhona benu ngivusele nje ngihloniphe tonke tigaba letikhona ngivusele bonke balingani lesinabo eSwatini TV team ya eSwatini TV ngivusele nemedia lesinayo lamhla landlini I'll ride on the protocol that's already been observed bekunene ke ngidawuphumela ebaleni bengibhalile la ngibhale ngesingisi ukuthi ngidawubeka ngalolu wa George kepha nje sekufika intwe letimbili emoyeni wami DPM kwekucala ngiyeva nje bakhuluma labakhuluma embi kwami ukuthi mayisimnanzi lesiswati mayisimnanzi lesiswati kwesibili DPM kuphindze kuyavela la kimi lothi sitowukhuluma nemntwana eliswati la sitowukhuluma nemaswati la ukuthi naku lokwendelwe nini buyani nikusebenzise noma nani ningene kuko ndozuza kwesithathu ke DPM bengila kansi ngiyo lendlule kulamalanga nalaphelile sihlanganiswe litiko laka ICT utawati umlangeni emsakadweni sitowukhulumisana nekubonisana hanana nazi lesiswati siyasilahlekela kepha sitawushonaphi kwase kuyavela lokuthi imedia kakhulu nje imedia vele ministry seyithi hey media senginine ndawo sisita kusinani khuluma la msakadweni la kulomsakadwe tithombe nalomsakadwe moya nimane sale nikhuluma lesiswati lesingiso batawusinakalela lamaswati lemakhaya abukela lamaswati lekhaya ayawubeza ayabona ukuthi naku lo lokungiko nasi lesiswati lesingiko so ngalesi sizathu uDPM vele sengidawunanga ngidawe intfo lengikavami kwendiwa lengarecommendwa utawucabana nami nje lo buke communications uphuma la kulo lokubhaliwe edlamini sengidawuphuma vele nomcebo utangicolela ngizame nje kubeka ngalesi swati njengoba sebashido tikhuluma letisembi kwami DPM sithe la sihlangene lapha kuto launcha eSwatini Praise Talent Show ngumqondo lona ufike kimi ulethwa nguye umbita ngumfundisi mina abe makhabani ufike nakawuletha lo mqondo ngiyawujabulela impela ukuthi ngumqondo lomuhle lo njengoba sekangithulile ke program director ngiqhamuka ka eSwatini TV mina imandate yethu DPM lesithunywe live yona kujabulise emaswati kufundzise emaswati ndawuthini kunikete emaswati information le idea yemfundisi kimi cishe ithika onke lamabhokisi lesithunywa kepha ke nangifika ka eSwatini TV ngithite nangihlala phansi neboard ngihlala phansi neteam yami ngathi kunanayilenye mandate lengabhalwa lapha kule establishment eSwatini TV lengicantsi imcoka kakhulu kwekucala ku lesibuko semaswati lesingeSwatini TV
it should shine a positive light on the good things that are happening in the country. Gufuna inikete labo labangabonwa ibanikete iplatform lapho khona batawubonwa khona bese bayakwati kuphila bazuze ngemakhono lanabo etigabeni letehlukene. So kimi nje nakakuletha babe Makhabane lokhu ngijabule kakhulu ngoba vele ku-aligned nale mandate yethu, ku-aligned naloku lezizama kukwenda lelezizama kwenda lo msakato awusebentele lelive, lo msakato awusebentele lamaswati. And then above all idatha nasikhuluma nalamaswati sibuka ukuthi amaswati afunani la TV, siyathola lo lamaswati afuna ukuthi ibona wona, amaswati afuna kubona abantu ababo, amaswati afuna kubona bomzala wabo. So iangle noma lapho siyawukhona kuphumelela sichume singeSwatini TV ngulapha nasitawuqinisa kakhulu lokuthi kube nalamaswati, kube naletinhlelo talamaswati la kule TV. So ngaleso sizathu DPM lo msebenzi lona siyawusekela kakhulu, siyakholelwa futhi ukuthi utaba yimpumelelo lenkulu, sisebenta nabo bonke labo lesinang lesitabe sisebenta nabo. DPM ngithanda nje kulokho ukubonga nawe ungicocele kakhulu babe Makhabane indlela lomukele ngayo ngetandla letifuthumele afika kuwe afika kuwagijima afika kuwagijima atowubika lendzaba. Siyabonga nje lenhlitiyo yakho DPM, lenhlitiyo yakho yekusita emaswati, lenhlitiyo yakho yekusita abantwana even lokhu bakhona kwakho nje kulomsebenzi lo ngibonile DPM konke la uvela khona ufika utsinze khona kuyachuma, ushiye abantu bamoyitela, ushiye bogogo nabomkhulu bajabulile impela. So kimi nje ngiyajabula kakhulu nje, ngijabule kakhulu nje lothi ngive lothi nawe vele uvele wawemukela lo msebenzi washo wathi utawusekela ukuthi sesitawuphumelela esitawuphumelela. Bangembonile DPM ukuthi la vela khona kuvele bese sekuyachuma nje, kuvele kube kuhle. Siyabonga nje kakhulu DPM. Njengoba sekashito babe Makhabane ngaphambi kwami, nami lo msebenzi ngiwusebenta naleli bandla lengisebenta nalo le emsakadweni. Ngivele ngathi nangicedza kuva nje lo mlayeto ngijabula ukuthi uyinhle le idea, ngiyayithanza kakhulu nami ngayiniketa libandla lesisebenta nale emsakadweni ukuthi asebayibuke. Bayibukile ke i-team yami, ayibukile ama-technocrats, amayibuka tinhlangothi tonke abuya nabo bathi hayi CEO ingiyo le program le siyayisupporta kakhulu, asivele sichubeke sisebente nababe Makhabane. Baphindze bangibikela ukuthi sebahambile ke njengoba itawufuna imali, imisebenzi engaka ke ifuna imali inqumbi, ifuna imali inqumbi bekunene. Bangibikele ke cha vele sebaqale baphumile, balapha nalapha balapha nalapha kube khona ama sponsors la ngasponsorisha lo msebenzi. Ngithanda nje kundlulisa kubonga kakhulu kulabo labavele basukuma nami bavele bakhomba batasibambisa kulo msebenzi. Kwekuqala nje ngithanda kubonga nje kakhulu umlangeni Stanley ka Arts and Culture. Siyabonga ngosi uvele nje wasukuma wena qala wavele wahamba embili, wavele nje wakhombisa athi inhlitiyo yakho ila kuthenini lo msebenzi awuphumelele. Siyabonga kakhulu ngosi. Ngidawuriska ukuthi khwale ngidamshiya kepha nje sibonge nakuye eSwakhosi, sandla la kasifakile, we are partners kulo msebenzi nani lenthunywe wona live eSwakhosi. Ngibonge nje kakhulu onke lama sponsors. I television bekunene vele iranwa
esikhatsini esiningi noma ngidawuthi isekelwa esikhatsini lesinengi ngulama advertisements nalama sponsorships. So lokufaka sandla kwenu nje kulomsebenzi ngolokutawusenda ukuthi isikwati lothi sikhiphe uhlelo lokubona sathi lutaba sesigabeni lokuthi noma ngibani lokuphi eveni nasemhlabeni akwadi kulithakasela. So siyabonga kakhulu nje kuwo onke ama sponsors ethu ngicolise nje vele bengithi ngidakubalekela lokuzama kubabala ngamunye kepha nje ngibonga kibo bonke labafaka isandla. Ngivele ngicele nakulabanye laba mhlawumbe ngidawuthi bebaseme lusenseni noma basengeva ngalomsebenzi ukuthi nabo siyacela tandla tethu tivulekile, siyacela ukuthi basonzele bawubambise lo msebenzi kwakhiwa live la, sakha live la, sitowusita umntwana eliswati, sitowusita ema-artists eliswati la tawuthi nakaphuma sekange eSwatini praise konke la hamba khona kutabe kuphakama lo mjeka welive lemaswati. So this is a very, very great cause for the country, great cause, great initiative for our children. So ngiyacela nje kubo bonke labanenhlitiyo nalaba labangakhona ukuthi bavele bavule tandla basibambise kuwo lo msebenzi lo mkhulu kangaka. Sengivala bekunene ngicela nje kusho ukuthi singe-Eswatini TV we are excited ukuthi sibe yingcenye yalomsebenzi and siyafuna kuchubeka sibe yingcenye yale misebenzi lefana nale, imisebenzi lephakamisa timphilo temaswati, imisebenzi lenika bantwana noma emaswati emathuba ukuthi babonakale bakwadi kukhula abandlondlobale. So nabani lo nemcondvo la ubonako ukuthi uyahambisana naloku tandla tethu tivulekile buyani